2 na me de be ma wo mo say match no mo bo no mo yiro mo no mo match no destroy mo the match no mo bo no qualifies no mo bo to ma yiro mo si ani elusu a den sembe beba nti match no mo sa game no mo yiro mo match no yewi nti so ususu say elusu a that time it qualify if say elusu deeper dia say be asem last time to qualify into mo yiro mo no mo win match no to qualify oh the mo catch players ni say by this time you see the players ni there omo modern ball nya kula coach ni mo no modi na say there Ghana de nkuyi kula no mo waye ni ntimi mi ho ni nshebi ntisa de a ye ba mu bu kula mo waye coach na wo say mo ye no mutimi ne kasapa no timbu atimi pa ase Ghana de wa unim Ghana de wa hwede de ayi no onwia Jordan ayi omonya de coach no so mo waye ese mo echinyi coach no efim ase Ghana de ba bi ko ye ka ko no de tim geto ni nyina betima fa fala ese ni gidi omu so obia ni gidi omu ese chinyi se ko top players ese mo top players coach no so mo waye ese chinyi coach no apanifo ne mo man no ti me na aka o man ti ekura ya qualify ye se be ya esika na yansa kwashi sika bia biem na sika na be call man ni ati ne de me de team ni kura de me problem match player dia o ya mpanifo ni sika die Asante Nyankopon ko yi ni se free so the blast de se ya nyampanifo papa ma wan de ya no am de politics ni dia enya dia team ni de da players ni de obi anya hwe players ni de me no problem because we are the coach the best player by coach no esan say obi na ahye so wonye ni ntino ne ye be ka chana na oye nti o man na angasa na no me aye den ya ka o man